ngasi ing kumda lising ani kunmari October ki tang ahum sagol che numit ayuk ki pung taret ka minit kumung tare ay Delhi degi nahan tang wan ki pung taret ka minit kun degi tungak pa train do Diphu yaw re asing badi ay kozai da kumjage hai da na khallaga lakpani adubu ako ki Diphu yaw sinjare Diphu bau ki yaw silaga ako ki Diphu degi kilometer Kenomuk tara manga rom akogi awang pang satraga yam nungsiba akogi Maanja na Meitei khungang amakak lay Maanja ri mapam sida Meitei gi Maanja Manipuri basti edana amakak lay madu pai mayam gi mapam da madu sakhang na hanjage airogi pandam da akogi Diphu yona laksin jaraga Diphu da kumda jaraga akogi Diphu da akogi leiba maru mapang sing pau phangla jagre ai hujik station gi wangmuda thoga Diphu bau channa nabagi akoi auto rickshaw da chatpadi reserve tawraga lupa chani chahum da chatpatai madu ai madu kanade adu bus marang kaina phangmani na bus da lupa tara kun chachage haina ai thorangjari ai huji station dagi thokcharaga Diphu gi damakta bus sorry Diphu dagi kilometer 35 awang pang chatlaga leiba Maanja hariba mapam duda leiba koi Meitei khungang Maanja Manipuri basti da ai mayambu akoi saktak sabo oina Maanja khungang saktak sabo oina mapam duda gi amuk pawdam jar mamang da uribase akoi Diphu gi railway station ni hauji pung 3:53 tare masai sa mapan tholaga akoigi leire si Diphu Club Padma Kanta Barua Memorial haina established 1954 na thawal leire ala bus sing si nagau satna bus ngakani auto rickshaw di Maanja hariba mapam jida leiba Meitei Maanja Manipuri bus ti ji chatna na ba reserve na tar di phangde reserve si lupa chahum hai ado chahum do aingonda di matam gidi thoidokte ado paisa gi di yam changhan yari gai changhan da na phabani na ai bus si tongjagani bus stage da ये मांझे का किराया कितना है बस में 30 रुपीस अखोगी बस तदी लुपा 30 खतने आए अतई ऑटो रिक्शा लुपा 400 ने आई बस तोंजरनी हौजी पैसेंजर जिन काकट पा हो रहा है मांझे योगा से किलोमीटर 35 से गाइतने यौनी लंबी दे अदुम फबगुम तौबने अदो सीनी अखोगी कनोते लंबी से यम फग रहे हम अखोगी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की मखादा लेबा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लोबा कार्बी आंग्लोंग मनुंग नि दिपु से मोई हेडक्वार्टर्स हाइतारे कैपिटल हाइतारे यम फजना सिंगल कोई ना महौसा आई ममांग द कयरक लाक्चगरे अदो ममांग आई दगे चौखट लंबसे अदुम लंबी द बिल्डिंग खुसा लक्सा द आई मी युमलई कई करी दा अदुम हेंगत पगी मम्मी से अदुम अकोई ताई हाई तारे उबो फंगे हाईवे की लंबी ने अदो मा अकोई चेक फजना चेक थाई मसीगी खुथा से असम की मफम कया द त्रिपुरा दसु सुमाइना तौबसे फंगी मसिंग याम कुइना सु चटप माले अदुगा मेंटेनेंस तसु अखोगी मागी दि अखोगी टाइल्स अखोगी इम्फाल दा फुटपाथ दा तौरिबा इम्फाल की अखोगी करी कंगला पार्क की फुटपाथ दा करी दगा तौरिबा अदुम खुथा याम फजना थाग्रे अखोगी ना मते अमा थाबदु चही फादना अदुम कोक कोक चटपदा
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛ ꯀꯣꯛ ꯂꯥꯎꯅ ꯀꯣꯝꯕ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯀꯥꯏ ꯑꯇꯣꯏ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯅꯤ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯆꯧꯕꯅꯤ ꯆꯠꯂꯤꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯀꯌꯥ ꯐꯖꯅ ꯂꯝꯕꯤ ꯍꯣꯜ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯒꯥꯎ ꯆꯠꯂꯤꯕꯅꯤ ꯕꯁꯁꯦ ꯕꯁ ꯑꯆꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯃꯤ ꯖꯥꯠ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯊꯕꯛꯁꯤ ꯇꯧꯕꯁꯤ ꯃꯊꯣꯡ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯆꯥꯕꯁꯦ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎ ꯊꯦꯡꯅꯖꯗꯕ ꯃꯤꯒꯤꯗ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯕꯁ ꯑꯆꯧꯕ ꯆꯠꯂꯤꯕꯅꯤ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯍꯣꯜ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯠꯁꯤ ꯊꯥꯔꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯝꯕꯤ ꯀꯥꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯀꯔꯤ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯀꯥꯔꯕꯤ ꯑꯪꯂꯣꯡ ꯑꯣꯇꯣꯅꯣꯃꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯒꯤ ꯍꯦꯗ ꯀ꯭ꯋꯥꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯐꯨꯗꯒꯤ ꯃꯥꯟꯖ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯂꯝꯕꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯏꯂꯥꯁ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯟꯀ꯭ꯔꯤꯠ ꯕ꯭ꯂꯣꯛ ꯅꯤ ꯇꯥꯏꯜꯁ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯐꯨꯠꯄꯥꯠꯇꯒ ꯊꯥꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯅꯤ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯛꯀꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯃꯇꯦꯛ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 5ꯁꯨ ꯂꯥꯛꯑꯝꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯁꯤꯗꯩꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯥꯛ ꯅꯨꯡ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯥꯟꯅ ꯑꯝꯇ ꯌꯥꯝ ꯀꯜꯂꯛꯆꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯍꯦꯛ ꯆꯠꯂꯛꯄꯗ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ at every spheres ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯔꯅꯔꯁꯤꯡꯗꯩꯁꯤꯗ ꯎꯕ ꯐꯪꯉꯤ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯅ ꯁꯨꯝ ꯇꯥꯠ ꯄꯥꯠꯀꯤ ꯎꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯧꯊꯣꯛꯏꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯇꯥꯠ ꯄꯥꯠꯀꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯨꯔꯈꯥꯎ ꯆꯣꯟꯅꯅꯕ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯀꯔꯤꯁꯨ ꯀꯥꯟꯅꯕꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯕꯗꯁꯨ ꯄꯨꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯕ ꯄꯣꯠꯁꯛ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯔꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯕ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯍꯨꯔꯥꯟꯗꯅ ꯂꯝꯕꯤ ꯊꯣꯡ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯅꯥꯇꯩ ꯆꯥꯗꯕ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯒꯥꯔꯤ ꯂꯤꯁꯤꯡꯗ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯃꯐꯝꯅꯤ ꯅꯒꯥꯎꯃꯛꯇꯗ ꯗꯤꯐꯨꯒꯤꯗꯩꯗ ꯈꯥꯝꯍꯧꯔꯤꯕ ꯕꯁ ꯑꯆꯧꯕꯗꯨ ꯕꯁ 5-6ꯅꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯅꯒꯥꯎꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯄꯨꯔ ꯔꯣꯝꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯣꯖꯥꯏꯔꯣꯝꯗꯒꯤꯁꯨ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯑꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯂꯝꯕꯤꯁꯤꯗ ꯊꯥꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯟꯀ꯭ꯔꯤꯠ ꯕ꯭ꯂꯣꯛꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯀꯌꯥ ꯐꯖꯅ ꯊꯥꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯐꯨꯠ ꯄꯥꯠꯇ ꯊꯥꯈꯤꯕꯗꯣ ꯍꯦꯛ ꯊꯥꯈꯤꯕꯒ ꯊꯥ ꯐꯥꯗꯅ ꯀꯨꯔꯣꯛ ꯀꯔꯥꯛ ꯂꯥꯎꯕ ꯃꯐꯝ ꯀꯌా ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯦꯡꯅꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯌꯧꯔꯦ ꯃꯥꯟꯖ ꯌꯧꯕꯗ ꯄꯨꯡ 9:30 ꯇꯥꯔꯦ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯗꯣꯟ ꯕꯣꯁꯀꯣ ꯑꯆꯧꯕ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯕ ꯂꯩꯍꯧꯋꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝ ꯇꯣꯡꯉꯛꯇꯅ ꯑꯩꯅ ꯇꯣꯡꯉꯛꯄ ꯕꯁꯇꯨꯅꯤ ꯀꯔꯤ ꯏꯟꯅꯕꯖꯥꯠꯅꯤ ꯃꯥꯟꯖ ꯌꯧꯔꯦ ꯃꯥꯟꯖ ꯌꯧꯕꯒ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯁꯤꯅ ꯁꯣꯝꯗ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯤꯕꯁꯤ ये क्या है ये पश्चिम है ना ये पूर्व है असोम नोंगपोक लोमदा चक्रीबसी दिमापुर जाना है ना ये दिमापुर कितना किलोमीटर है दिमापुर 35 किलोमीटर होगा दिमापुर चक्रीदोइबनी अदुगा सोमदा चक्रीबसिना आइना तोंगको बस तुनी मसी अखोइगी नगाव ताना चक्रीदोइनी सिदगी खरा चला किलोमीटर कयामुंगनो 30 दिमापुर 38 ये दबोका कितना किलोमीटर होगा 91 किलोमीटर चलगा दबोका है दबोका अखोई नगावसु हायरनी अदगी अमरोमदना खितंग चलगा लंका लेरनी आई लंकादसु आई सिगी स्ट्रीट सिगी हेड ममांग मक्तदा अखोई मांजा पुलिस स्टेशन सिदैसिदा लेरे माइन तौदना आई हुजिक मरुम मपांगसिंग मांजा गिदु आई कावरे सोमदा खितंग चलगा लेबरा मांजा मणिपुरी बस्तीदो आई हंगजरगा आई मखा मांजा मणिपुरी बस्ती मांजा अखोई कार्बी आंग्लोंग डिस्ट्रिक्ट लेरिबा मैतै खुंगंगसी आई पाइगी मफमदा सक्ताक सनाबा आई कोनजगे